I dobrodošli na našu prvu tehničku epizodu podcasta, drugu epizodu podcasta. S nama je ovdje isti gospodin Manilova. Dobar dan. Nezamjenjivi dečko. Hvala puno. Evo, bacit ćemo danas oko na nekakve malo specifičnije teme. Na primjer, život mladih u Karlovcu i Dugoj Resi. Ok. Da. Pa evo, zašto nam se kamerman smije? Što je smiješno, kamerman? Ova tičurina, neću. Dobro. Dakle, život za mlade u Karlovcu i Dugoj Resi. Evo, možeš ti reći iz perspektive Karlovca, koja je vjerojatno malo življa po tom pitanju od Duge Rese, gdje se obično izlazi i kako to izgleda danas? Pa ja bih rekao da je Karlovac puno življe od Duge Rese, no i dalje nije dovoljno živ da bi se mladi osjećali ispunjeno na neki način. Aha. Da. Da. Da, i... Igra riječima. Igra riječima. Ali... da, u Dugoj Resi definitivno fali, ja mislim, neka mjesta za izlaske, makar nisam iz Duge Rese, no ovako pričamo prijatelja i vršnjaka, ali da, ni Karlovac nije baš bogat mjestima za izlaz. Da, dobro, ali to se sve već s vremenom promijenilo. Mislim da nekako, što više vremena prolaziš, to sve manje nekako ljudi ima vani. Da. Ovako mladih i mjesta za izaći, jer ako čujete priče prije 10 godina za Dugu Resu i za Karlovac je to bio čep ljudi. Gdje god da izađeš, basically Zagreba, i Zagreb je sad isto više nije šta je bio vjerojatno prije. I ono što u stvari fali vjerojatno je nekakav klub bolji. Klub. Zato što evo jedino što sad imamo je Frankopan koji se tu i tamo otvori. Da. Ali eto, evo sad je, evo danas po datumu ovog našeg snimanja podcasta, sutra je taj comeback party, da. božićni. Mislim da će to biti jako dobro čak. Ma, fenomenalno. Ali uglavnom fali nam nekakav takav dobar klub. Nešto malo bolje gdje se može na malo češćoj razini. Dobro, ali Frankopan je genijalan. Frankopan nije genijalan. Frankopan je sam po sebi onako malo rupa, ali ga čine ljudi. Zato što nemaju di drugdje izaći i onda dođu svi tamo i ekipa je... Jednostavno ih sve znaš, ako ne znaš, upoznaćeš ih. To je istina. Ima dobru atmosferu, neću lagati. Da, a ovako osim toga jedino di možeš izaći u Karlovcu. Šta ima? Ima Katalpa koja je onak dosta mala. Ima Papas koji je imao organizirane nekakve house partije do sad. Ali im je DJ otišao, ja mislim, i onda sad mijenjaju to. Mislim da se sad nedavno otvorio nekakav novi kafić u Karlovcu. Vanila bar, ili je? Ne Vanila je isto nov na Korzu, ali ima još jedan neki manji koji je baš isto pušta house i techno, što je najbolje. I onda svi odlaze u Zagreb uglavnom, zato što u Zagrebu se sve događa. U Zagrebu je bolje puno. Tamo onak ima sam novih ljudi i više ljudi. Da, općenito. I nije mrtvo, ko ovdje. To je istina. Mislim da se većinom oslanjaju svi na rođendane. A gotovo. A gotovo? Na gotovo sam zaboravio. Pa ne znam, evo, ja nisam bio onak na baš prvom partiju u Gotamu iz određenih razloga. Možeš nam ti reći kako je to tamo? Pa zapravo meni nije bilo tako loše. Zapravo dosta je dobro. Kad skupi ekipa koju znam i to, koju se poznajem, onda je dobro. Ali kad nije neki event ili neki događaj, onda uglavnom ekipa koja je tamo nije baš druželjubiva, možemo reći. Nego, Benjamin, di ti izlaziš, ovako inače? Ja već dugo nisam negdje izašao kak se spada. Ovako izlazim inače sa svojima, tu i tamo otiđemo onako negdje. Ali ovako gdje smo na malo češćoj bazi izlazili, to je uglavnom bilo uvijek u Zagreb i to primarno ili Bugalu, koji će se, ja mislim, čak zatvoriti uskoro, što je jako tužno. Depo, tvornici sam bio, a dobro, to su klasici, ali ne izlazim onako tipa H2O ili Mint, jer dobro, u Mint ni ne mogu ući sad,
ali H2O, a ne znam, nije mi to nekako. Mislim, htio bi proći, ali nije mi to onak moj džir. I Močvare je navodno dobro, tam nisam išao. Kaj nije Mint nešto razvaljen? Razvaljen? Pa mislim, kao neko je razbio nešto. Gdje sam ja pomiješao klub? Ne, nemam pojma. Ja sam onda pomiješao. A moguće, ne znam, moguće. Ja znam za Mint, to nam je preporučio onak vozač taksija dok smo se vozili. I tamo je rekao da je tamo ulaz, mislim da 24 plus ili tak nešto. Da. Tako da je to malo za ono stariju ekipu. Ali koliko sam čuo za H2O, pričao mi je brat da je ono, tamo ekipa koja dođe van, sjedi i onako na mobitelu je, kupi bocu za 1000 kuna, slika se i ono ode doma. Evo nas nazad, s nama je gost, jedan Kaspir Capan. Kaspir Capan, učeniče gimnazije 4. razreda, možete nam reći nešto o svojem eksperijencu školovanja u SŠDR i... Zašto bi preporučili mladim učenicima da dođu ovdje? I pohađu. Iskreno, sviđa mi se ležeran stil škole, mladih profesora, na primjer profesora Vedrana Bišćana, profesorice Karem. Ojoj, da, ispričavam se, Kubinski. Čestitamo, možemo jedan aplauz. Može aplauz. Čestitamo. Da, to bi ja sve sveo na jednu ležernu atmosferu ovdje u školi. Lijepo, slažemo se. Dobro. Sljedeće pitanje je... Ja ću. Može. Znači, kako bi ti opisao noćni život u Karlovačkoj županiji, to jest u Dugoj Resi i Karlovcu? Uglavnom, tim dijelima. U Dugoj Resi i u Karlovcu. Pa ja bi u Dugoj Resi sveo na, kako bi to rekao, osobe u krizi srednjih godina, kronere, alkoholičare, koji se okupljaju u Espertu i ove mlađe neke generacije isto. Ne bih znao za koji se okupljaju u domu. Vatrogasnom domu u Dugoj Resi. U Karlovcu je malo življe, imamo Gotam gdje se okupljaju neke broj nacionalnih manjina sa područja Karlovačke okolice. Nećemo nikoga navoditi da spasimo žive glave. Ako možemo. Da. I onda imamo one najniže, šljama, što se tiče nas mladih. Ovi koji se krpaju na rođendane. Ko je to? Ko su ti? Ti su najgori. Ja ne znam. Znači, nema mi ništa gore nego kada sam na nekom rođendanu i vidim onako hrpu. Da se neko ukrpa. Kako to mrzim? Kako ja to mrzim? Frajeru nepoznam si, zašto si tu? Nemoj doći neki rođendan ako nisu zvali. I to... Ja vidim čovjek ulazi na rođendan. Stvar je poštovanje, prije svega. Da, slažem se. Prema slavljeniku i prema prostoru i ljudima koji su došli na rođendan. Ne, znači nisam ništa gadnije u životu vidio, nego kad sam vidio onako čelavca nabrijanog da ulazi u prostor gdje se nalazi frižider u prostoru, gdje se slavi rođendan i uzimaju alkohol i stavljaju čovjek u auto, kradu s rođendana. Pa to je dno dna. To je dno dna. Beton. Dno dna. Ispod toga. Dobro, sada diskoteka Frankopan se otvara ponovo. Frankopan. Pa... koja su tvoja iskustva ako si bio tamo? To nas zanima. Meni je bilo vrlo lijepo. Da, bilo je u redu. Meni je problem što je onako krcato. Tamo se isto krpa ljudi puno, bez karata. Navodno su redili WC, što je bio najgori dio, realno, Frankopan. Fuj, da. Izgledalo je kao vojarno. Ko marokanski zatvor, otprilike, s onim ujmenim plavim vratima. I ono. Da. Mislim da je odlična lokacija, nekako je na tromeđi između Ogulina, Karlovca, Bosiljeva, Duga Rese. Tako da dolazi razna demografija. A što se tiče još, kako bi to rekao, ima to ime. Frankopan je izgradio ime, tako da je iz daljih mjesta poput Draganića dolaze upitna bagara da. u Frankopan. Je. Lijepo. Mislim da nije bilo u redu što su sad najavili tek koliko, 2 dana prije. Nije u redu. Nije u redu. I samo prodaje karte ispred.
Da, i neće... Karte su nevažeće. Stare karte su nevažeće, za koje su rekli, kad su i zadnji put bilo otkazano, da će biti važeće sljedeći put. Ja bi čak rekao da je proživio jedno vrijeme kad se prvi put otvorio prostor Agora dolje i mogućnost iznajmljivanja rođendana, na primjer, to je za prostor za rođendane. I to je trajao, taj pik je trajao onak nekih, pa, pol godine. 6-9 mjeseci. Tako nešto, oko pola godine. 2 godine. I tad su čak ljudi dolazili od svuda tamo slaviti rođendane, što je bilo fascinantno. I tu smo također upoznali vrlo raznoliku demografiju. Ali prostor skroz ok, sam po sebi. Makar je to sad već lagano umrlo. Da, sve gore i gore. Ovo ostalo što je ostalo u Dugoj Resi, znači basically ništa. Postoji ovaj takozvani vatrogasni klub. Navodi se pod klubom. Makar je i on već mrtav neko malo duže vrijeme. Ali za Frankopan, mislim da je razlog zašto su uopće trajali tako dugo, zašto im je trebalo tako dugo da najavi sljedeći partij. Imali su radove, koliko ja znam, dolje i renovirali su nešto, tako da sad ćemo vidjeti jesu to išta napravili bolje. Evo može jedno vaše mišljenje cijenjeno. Mislite li da je korona utjecala na općenito socijalni život ljudi, općenito i mladih ljudi na našim područjima i općenito u državi? Ja stvarno nisam adekvatan za odgovaranje na to pitanje. Ja prije korone nisam nigdje izlazio. Evo, bio sam korone, ja sam bio 8. razred kad je korona počela. Ali Frankopan se prvi put kad se ponovno otvorio nakon 2 godine, ponovno još uvijek je kao trajala korona. I mogu reći da je bilo liti. Bilo je baš dobro u Frankopan. Je bilo liti. Bilo odlično. Kada se pojavilo koliko je bilo, 1000 ljudi jedno vrijeme. 1000 ljudi? Da. Pa dobro, ja mogu reći, ja sam isto počeo izlaziti tu negdje kad je počela korona. I definitivno mogu reći da možda ne da su ljudi prvo u tom početku su svi bili prestrašeni kao pa kad se valjda držali tih stvari da moraš biti doma, što je naravno preporučljivo. Slažem se. Apsolutno, iz legalnih razloga. Da. Ali s vremenom su ljudi shvatili da mogu izlaziti normalno van i da im ništa neće biti više manje. Dobit će možda koronu, ali dobili bi vjerojatno i onak i tako. Uglavnom, nebitno. To je gotovo sad iza nas. Po pitanju utjecanja na noćni život, mislim da je smanjilo i pogotovo ove generacije, mlađe generacije, mislim da su nekako manje nekako socijalno razvijene u smislu da izlaze tako van. I mislim da je utjecalo. Mislim da je pritrpio nekakav udarac općenito naša država po pitanju mladih izlaska. Ali sad je to gotovo i ljudi se lagano vraćaju nazad van, ja mislim. Na prtijenje. I život, da. Makar nije to ni previše sprečavalo ljude za vrijeme toga. Realno ljudi koji su htjeli tad ići su išli. Da. Ako je nisu, ne idu ni sad, tako da. Ide kamera 2, ide kamera 3, ide to, ne ide. I evo nas natrag. Sada smo pripremili jednu brzalicu za našeg gosta Kaspera Capana. Pa možemo početi. Možemo, Početi. Gotem ili Papas? Papas. Zašto? Ne znam, više mi se sviđa mi se ugođaj više malo. Malo je mrtvo u gotovu. Trep ili cajke? Trep. Naše ili strano? Strano. Okay. Mason Margiela ili Rick Owens? Mason Margieli. Facts. Instagram ili TikTok i obrazloži zašto više vremena provodiš na... Ne znam, na TikToku vjerojatno, jer samo šautam i to je instant dopamin hit. Profesor Grman ili profesor Bišćan? I to moraš obrazložiti jer... Profesor Grman vjerojatno, zato što mi je bilo baš lijepo s njim na maturalnom putovanju našem. Baš je dignuo atmosferu. Jer mi se baš nekako mi se nije sviđao na maturalnom, jako je vruće bilo i to. To je istina, jer profesor Grman je održavao nekako život. Pogotovo ti najgori pakleni sati u autobusima, jer smo mi autobusima išli do Grčke. Da. I onda kad izgubimo svaku nadu i prolazimo isto brdo već 15. put ili mi već haluciniramo,
Profesor Grman je tu da nas raspoloži. Profesor Grman je uletio i spasio stvar. Da. Meg ili Andy Grill? To je teško. I vjerojatno Meg, ali ne zbog hrane. Ja mislim da je meni u Andy baš onako fino. I cijena je okej, stvarno. Ali u Meg kad idem sa društvom. A kad idem u Andy onda idem sam. A to ono, socijalizacija mi bi onako baš mi je dobro u Megu. Top. To sam skužio da je u Karlovcu, kad smo već kod tih mjesta za izlaženje, u Karlovcu je Meg jako popularan i puno ljudi se skupija u stvari u Megu. Da, zato što ne znam zapravo zašto ono toplo je sad po zimi. I ima za jest, i fino je za jest. Samo da kažem, tijekom ljeta također i na Fresh Corner, gori. Znači i na Fresh Corner, hot dog, euro 30. Besplatna reklama. Euro 50. Sad je euro 50. Opa. Evo, zahvaljujemo se još jednom našoj ekipi i vama na gledanju i slušanju, nadamo se. Čekajte nas. I da ćete nas gledati ponovo. I da ćete nas gledati ponovo u našoj sljedećoj epizodi koja može biti samo bolja. Jer mi ovdje rastemo i napredujemo. Tako je, podcast. Iz dana u dan. Moramo referencirati opet ime. Jer se tu događa rast ne samo sa ljudima koje mi dovodimo na podcast i svijetu koje komentiramo, nego i na nama samima. Možete vidjeti taj rast, mentalni i fizički. Dobro, ovisi kako kod koga. Ima nekih naravno pojedinaca. Neki rastu u određene dimenzije, ali nebitno. Ništa, evo. Hvala vam na gledanju i slušanju. To je to. Doviđenja. Doviđenja.